Азыр биз чыгдандын негизи основной залында көп коноктор отурат. Анан бул жерде отурган жамаат менен чыгып бир жарымазан айталы деп чечтик да. Азыр эле күтүүсүз жана. Күтүүсүз анан элдердин реакциясын көрүп, өзүңөр таанып калсаңар дагы лайк басып, комментарий жазып койгула. Бул жакта ырчылар отурган билишпейт элдер. Биз азыр сюрприз кылабыз. Айсак деп Aklanından gele vay, hakikatana gele vay, hayranayım, hayranayım, hayranayım. Gelin size. Bular kaydan ele çığa kalıp, ortadan jarıp ele Jaramazan aytıp kaldı dep kalbаңыздар. Бұл жастандын жети дуандан чогулган 87 жылкы ар кылдуу таланттар, ырчылар, актерлор, тамадалар айтор чогулган жамаатыбыз бар. Бул жерде көпчүлүгү мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ырчы кыздарыбыз турушат. Жакшылык дасторкон болсун, ыр болсун, шаң болсун, той болсун. Баарыңыздарга аманчылык, бекем ден соолук. Амин. Амин. Жақында билетті сумкасын ашып. Жүз берсең, қанкей байқадым да мұндай аябай ақшаны мұндай. Соның қайрыптында скрадывать етіп қойды екен де, алып тұр өлі шүк-шүк деп. Қанкей мастерский. Онда 500 сом болып қалды, қанкейге беріп қойын дедім да, у нее здесь еще куча денег. Онда бұл тұр өлі бүкіті қойды, бір болды. Bir kolçak bol özünüzde. Emi, o, bunlar. Şöyle sözümle diyorum. Soran gitmesiniz için nasıl? Canınıza da bir şey. Aklınız mı havardın olmuş? Çılmış olabilir çiğnemler. Geleceğinizdir. Kaygılı şehir dünyada kaynasın sevgistanlar. İnsanlar çok Mına Cenab-ı Hak
машина дегенде айтпады ғой, мен азыр соңғы кишилермен жолукканы бараткан деп. Бакыт өзү соңғы киши мына жолугушубуз чогулган жерибизге келип, кыздарыбыз менен бүгүн жакшы бир жүзгөш оз ачып отурабыз. Чоң рахмат, соңғы видео болду, баарыбыз көрдүк. Мындай башка кыздарды тааныштырайын. Ай, Мына биздин акын кызыбыз. Изат, Эльзар, Каныкей, Гүлназ, Зарина, Нуржан. Мына ушул сонун. Азамат ишке чыгып кетти. Bayramlar menен. Эме кыздар, эме мен деле 17 алам жакында. Ушуну айтып коюйн деп. Тоже мне. 17 эмес, 18 чыкканы калды го. Ошол торго мен өзүм түштүм. Достор, вообще кызык нерсе болоюн деп атат. Биз жарамазан айтсак, ошол комментарийге Гүлжан эже мынтип жазып коюптур. Дадил эле беришсе болмогай, ушунча чыгармачыл инсандар көңүл көтөрүп ырдап жатышса дептир эле. Биз азыр күтүүсүз Гүлжан эженин өзүнүн үйүнө барып жарамазан айтайын деп кетип атабыз. Келдик, Гүлжан эже. Ойбай. Эмес ушул. Ушул. Биз келип алдык. Ramazan aysak de Usuliga düşedik Usuliga düşedik Ramazan bize aydılar Aylamayın kırmız halkından Usuliga bereket Anlamda gere oy Anlamda gere oy Aylamayın kırmız halkından Usuliga bereket Anlamda gere oy İmam köp olsun, dasturxon jayılıp, çöntöktö paçka dollar köp olsun ay. Mına, kızay. Oy! Ay, mına. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 ming so'm. Kırgızımdın mıhtı insanlarına 30 ming emez, 30 ming dollar bergende azdık var. Ошол торго мен өзүм түштүм. Бар аябай тиги чыгдам деген чайканада жарамадан айтылса, мына элдер күлүп эле отуруп дадыл эле бербейм ушунча чыга деп жаза коюп атпаймынбы? Ой, көрүп аткандар жазыңыздар да кимге барабы? Жарамазан. Ramazan bizde aydılar Aylamayın kırmız halkından Ayların bereket Usuliga bereket Hakkında göre var Hakkatanla göre var Aylamayın Ramazan
Gülcay'ın Atakanovan'ın üyü de buna. Gelip aldı gay. Шортик шенежен үйүнө. Келдик. Кайнече. Шикардос. Что сказать? Ну что сказать? Дорого богато жить не запретишь, однако, деп атпайбы. Есіме, спасибо. Бирок акча алып кетебиз да. О, болды. Ошо алганга жеткирсин, ошону бергенге жеткирсин, келди. Ай, Meyman bolup kışlıkta ömür sürerim. Oturmayız, çıkamız. Bak, o diye çıkamız. Omin. Ana, şul. Yaxshi metodika ekan o'zi. Bize canım ispayt al, sen onu aytıp koş. Men aytamgo demayman. Git bol gidesin. Men aytamayman. Meşhurum dizeyim, gelirim açerden güzelim. O kaçma olup kendinize, oyna sizleri koyun. Koşulsan süven tenine, aramış da yaşlı ömürde. Büyütsün ötse yenine. Gülcay Mercan'ınkine kalıp. Ramazançılar. Canışsan süven tenine. Attin ay, armansız yaşlılar. Ömrün ötseler, alnından şarkılar. Attin. Вау, дворец қойчу. Қараватшы, Гүлжайна Атакановкина келіп қалды. Шикардос. Что сказать? Дорого богато. Келіңіздер. Мамасы өлгіттім саласында қолдар дейді. Матарға кетіп қалған. Сон кен, вообще. Гүлжайна же. Ой, қиынсың қанеке. Қарашы. Құтты үйге құргенмен бирок акча алып кетебиз да. Ошо алганга жеткирсин, ошону бергенге жеткирсин, келди, кач, келе. София, кач, кач. Гүлжайна эжемдин үйүнө келдик. Ну что сказать? Эжем, ну дорого богато жить не запретишь деп атпайбы эжем. Сонун экен эже бар болуңуз. Сонун. Рахмат. Қанеке, отыралым жасай өткенде. Что делать? Жизнь такая. Экөөбүз отурабыз машинада. Саат 12. 12ден ашты. Кечир койчу жаным. Нормально. Эми артисттердин жашоосу. Жизнь такая. Эртелек дагы. Сонун отуруш болду. Қанеке? Классно, да?